E ngā hau whakairo maunga e ngā waitārai whenua nau maira ki te Ao Māori. He raukura no matua te tapu kua huhutia ke te ringa maki huhunu o mate. Ko tāku ta Huirangi Eruera Waikerepuru tērā kua riro e iwa te kau mātahi o nā tau. I mate aia i te hōhipera o te papaioia. Ka tahi ia ka whakahoki a tiki tōna ūkaipō ki Taranaki, ki reira tanumia waweti ai. Nā kei Taranaki tā tātou karerea Kereama rites kia whakawhiti atu ki aia i naine. Kereama i aha i te ahiahi nei. Wikitoria no te takiwā o te hauwhā i te whākaraka i te ahiahi nei te tūpāpaku o tākuta Huirangi Waikerepuru ka tau mai ki tōna marae i tai porohenui. I konei o na kiri tata ki te whakatau i aia, toko ono ngā tāngata i kawe mai i aia i roto i tō rātau ake mirumuru. I kawea ia ki te mahau tonu o tōna whare, ki reira rere ai ngā kōrero, rere ai ngā roimata, ngā poi manu ki aia, o tira ngā poroporo āki ki tō rātau rangatira ki te tohunga whakamutunga o Ngāti Ruanui i tēnei i wenei o ngā hapu. Nā kaore i pau te hawhe haora kātahi rātau, ka hiki papa i tērā o ngā marae, ka kawea mai ia e te waka kawe tūpāpaku ki tēnei urupā, ki te waiti, ki tōna takotoranga whakamutunga. Nā i konei e rua ngā murumuru rereke, i konei e tatari ana mōna, e noho wehe ana, e ū ana ki ngā tikanga haumaru o te motu, ko tahi ana ke te kuia i roto i te urupā, i reira ki te karanga i a rātau ko te kiri mate. Nā kaore noa i pau te rima meneti kātahi ka tukuna tōna tūpāpaku ki te ruarua, ki te rua koiwi o na mātua tūpuna. I tino rongo hia te aroha, i tino rongo hia te pauri i ngā kiri tata o tira i ona hapu i konei i tēnei rānei, me te aha hei tā te māngai o tō rātau whānau, he whakatau ua ake nei tēnei te kawe mai, te āhua kawe huna mai i aia ki tēnei marae ona o tira ki tēnei urupā, engari kā roa rātau e wānangananga ana i nā pō mo tēnei whakatau. E hia kia oki mai ki te marae tokoto mo te pōkotahi, engari kā re te wānau i wakai. No te mea kai te ki te koe te mea te ahu kōiwi i roto i te urupā, mai te rewa tērā. No reira kai te mōhio mātau o te kāinga, tēnei me tēnei tūmomo mate. E hoa i pēhea tā te whānau tangi a hakoa ngā rāhui tangihana o te wā. Ai, te ai ki ngā tikanga tangihanga o te wānei a te manatū hauora kaore i te whakaitia kia kawea tētahi tūpāpaku mai tētahi rohe ki tētahi atu rohe ngari ma te kauana ia i te takiwā o te kaukaraka i nā pō i whakapātu te whānau ki te tarei pirihi mana o tira ki te manatū hauora ana ko wali haumaha tērā ko te kōmihana tuarua i āwhina i te whānau i ārahi i te whānau ki te whakawātea i te ara kia pai tā rātou whakahoki mai i aia ki konei i te ahiahi nei. Considering his rangatira status and the significant contribution to this country, it was important that we remained agile and supported the whānau who have been close by his side right throughout. So the negotiations by Police, Ministry of Health and all of those involved was to ensure that this rangatira was returned back to Taranaki iwi. Immediately I contacted our liaisons who were in the area, and they have worked closely with the whānau to ensure their safety, ensure the safe return of their chief, their father, their grandfather back to Taranaki in the way that protects also the whānau that have been in the bubble alongside Huirangi right through to the time of his death. Mm-hmm. Nā hakoa tērā whakaitanga a ture nei a te manatū hauora, kei te rongo tonu te whānau pani i te taumahatanga i te pauritanga i te mea he tani whahikurua tēnei, he tangata rongo nui puta noa i te ao, i whātoro o na ringa ki ngā iwi maha o te motu, engari kaore i whakaitia kia tangihia ki tōna marae o tira, kia muia tōna marae e te makiu, e te tini tāngata. Hoi anō hei tā te māngai, hei tā te ngaruru, he kōrero āna ki te motu i te ahi pōnei. O i tēnei wā kai te whakarite ruakere i te tihi wāhanga kia kōrero mai te motu. Nō reire mihi kau atu wana ki te motu aroha mai.
Aroha mai kāre koutou I pai wā ki te kōrero tika ki tō mātou pāpā. Ne? Aroha mai. Hoi anora e wā anō pea. E wā anō pea e tāi ai e koutou te poroporo ake ki aia. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou, me tō tātou aitua. E hoa heita, hei whakatepe ake heita te ngaruru a tōna wā ka whakaritea pea tētahi hui e whakaopitia I te makiu tāngata ki runga o parihake ki reira poroporo aki I aia. Engari hei te pōnei rerea I ngā karakia o etahi o ngā whānau ki taranaki nei kia ea te taha wairua kia ea kia whakamahea o e rātau mahatanga kei runga I a rātau o tira kei runga I a tātou katoa I tēnei wā. Kere ama rites, ka nui rā te mihi ki a koe I nā kōrero tēnā koe. Ko ngā mātanga reo, ngā kai whakapāho Māori me ngā rangatira āiwi I muri aroha ki te ihore o Taranaki. I mōhio whānuitia tākuta Huirangi Waikerepuru mo tōna kaha ki te whakarauora I te reo Māori. He oe koe nei tētahi o ōna whakatutukitanga o te tini. E hara ko te nui o ngā pōtai, e nari ko te tanata ke. Nā te nui oki o ngā mai. E tangata mata ki te pea, ka kite I te uauatanga I mua I te taenga mai ki te aroaro o te tangata. E pērā ia mo te reo Māori, e pērā ia mo te auatanga ki te pauka o kāta, e pērā no ia ki tēnei auatanga o te tiaki I roto I te hongi, I runga I te awi. Engari, e wakapae nau, koe nei ngā pūkenga I iri ki runga I aia, I ona taueke, I ona kuia, I aia, e pakeke aereana. Ngā karanga kia whakatūria he whare pāramata Māori. Mō te Māori, mana e mana motu hake ai te noho o te Māori ki tēnei whenua. Kāore, e kore rawātu e ware I a Huirangi. No Taranaki me nā puhi a tākuta Huirangi, ko ia tētahi iārahi te whawhai nui mo te orana o te reo Māori I nā tau waru te kau. A ko te ao pāpāho Māori te hua o āna whakapau ngā kaha. Tātou katoa, ngā ringa rehe, ngā ringa raupā o te ao whakapāho Māori. Mei kore ake ko tēnei rangatira nui o tātou. Kua kore rā tātou I roto I nei mahi. Kua kore rā noho ki tō tātou reo e whai mana. Kua kore rā noho ki o tātou iwi e whai reo I roto I ngā mahi nei. Ka riri kei roto I te reo Māori. Ka katakata kei roto I te reo Māori. Ka eke e taumaatanga e tangi a ngā rāne ana ko te reo Māori. Kāre kau e reo ke atu. Nā tēnei whakapake ke tāna ōna ka whita te ahi o te whakaora reo Māori ki roto I aia. Ko āna whakapau ngā kaha e kore warewaretia. Ko mahi ka oro mo ake tonu atu. Ana ki te kōrorohia tēnei me te bumurio ko koe tēnā. Ko koe te whakatinanatanga o te rākupu. Nō reira ka noho, whakamiharo, ka noho maumahara toiwi kia koe. Haere ake nei, otira. E rā e aro nui ana ki tō tātou reo. I riro I aia te tohu huanga no te tau 2010 ka whakawhiwhia ki aia te tohu whakamānawa te kāwanatana mo tana koha ki te reo Māori. Karangatanga o roto I a tātou o Aotearoa e kotahi ai tō tātou reo. He rana tira mo te Ao Māori, e nari he nā kau pono ki tōna rahi o Taranaki. I nā pō ka tūhono ai nā ranatira o Taranaki whānui ki te mahi ki tō rātau kaumātua. Ārere tonu ana nā mihi aroha ki aia māruna pai pāpori. Mea whakatuarea rawa pēr. Nā runga I ngā pororaru o te wā. Tērā te kaumātua nei te kore e whiwhi. Ki ngā tino poroaki. Tinana a te Ao Māori. He tanata whānai mātaurana I roto I tōna ake mita. Waia te iti ka urani. Me e mea katua u koe. E maunga teitei.
E te tīpare tāni ko takahiara te hahu o hoki korenga ki muri. Hoki mai ki ngā take i te ao mārama nei. Eruera te kaumā iwa atu anō ngā tāngata kua pāngia e te mate urutā. Toko ono kua tūpono pāngia. Nō reira ko tahi mano eruarau e toru te kaumā iwa katoa ngā tāngata kua pāngia. Te kaumā whā ngā tāngata kei roho hipera, toko whā ngā tūroro kei te wāhanga kūmanu. E toru rau te kaumā whitu ngā tāngata kua whakamaui ake i te mate. Ka mutu ko tahi rau ngā uri Māori e whā te kaumā ono ngā uri Pasifika kua pāngia. Nō reira tata ki te whā mano ngā tāngata i whakamātauhia, ina nahi nei.